football club reng dai za tharina gai me lau thon sai kum me gai mi ting me khau football club reng dai za tharina la ken khat kan nai na salong ni ye sakhwang sulauna sampau lo na ba me club hai November 6 2022 hrina hau thau lo kan tu nge mi club hai aniu doctors don kan sa khat ni officers non jaleng rong pang hrina Mahabali kho nai mai Dr. Paphul Long Tong restaurant kho dung ka doi lana anu hai hau thau lo kan tu nge kumna hai nei ki tri thau na sai phau hai football club reng dai hai district sport association no ne khrina hau thau lana affiliate chlo lana ampha bang kho anu register suda tali bam tu nge kumna rawang gai me pa lena aniu 2025 tong second Manipur Premier League hai champion su the winner su the mai tong winners champion su me pa lena taw tho all Manipur Football Association lena football club reng dai ti hai ampha khani Manipur represent suna second division I League tong qualifying khang aniu ta recommend su lau the katum pigan khau football club reng dai le India ko nai ba mai club chui le palup pen the mai palup pigan khatai aniu rina jaw pa ko ne tai second division khatai aniu gut pani the kumna taw phau lung khau mai pai na rina mai gai mai rina jelo na reng dai ta support lo ba me khang ta thon ku the kumna aniu tong main object sai ti tho mai club bi tobui su khang aniu tan thau tung cho sai tai pat kamai tingkum aju khau akai jaleng long marina football ko sai to Manipur ko hai kapi suna paina player phungpan na tri ba me jat khale komiti ke kagan ngan sek thu akai player nun hai national platform khau state platform khau alup taw ma khe tri taw ma khe kompi thai lai na aniu nun executive nun lena dim lena platform khati lo na akai jat jaleng long in pui akai zat goi hai tingkom pangu long khau akai ken national level khau tri tanu khang aniu goi he kasiam kho tana kasiam thau tung the omna taw hai football club reng dai ko hai zat bai mai tai mai tangkhul mai pau mai bai mi ken tri ba me kanak mai kan ni tai tingkom kanai ka thum rong ko tho 80 to 90% hai akai jaleng rong in pui rina sin khang tamai plan ko anu hai taw hai build up subam me system ka sem ba me na mai tai mai gai na me ri thai ro na ana nun ko na mi sai te ball ka haw na tri ba minun tri ni na ba minun kai tai football club leng dai kho contact la ro anu kan yo ta train suna ka sem thau me to he anu tong point the komna kham me kho ka sa lo da ni mi hai football club khat nai mai sa me sen doi pai na good le tong tho kagan khau anu rina fund drive kanau na thiam mai kram mi sai trina house ko mai lottery ko mai ni so me gan ni nai mai di tai kan mai pai na rina jelo na support lo pu kumwal lake haidina nam mana anu nun reng dai rina academy ken han panu khang tana namching khau ekar pangu the way nai mi lam ka identify ro ba me mi ken tingkom kanai rong khau academy ni no te han thau han pat khang tana nu dim ba me mai ko ti ken football ta jen mai football club reng dai ta jen me man sai ko irena support so na idea ti lo na akum mi dai han pan nu ni cho ora mi sai to na akum mi dai hen na gai na tan pan nu ni cho san me ke suggestion ti lo support ti lo na new ran na ri na thu ngam ma khe hedi dai me national level 3 ta ni mai hai kum na jen mai man sai goi football club reng dai ta jen me goi ri ken feedback suggestion kana mi sai tre tubui mai club e dai thau nu khang salo nu mai solo nu mai kam tai personally anu tong email khau anu tong Facebook page khau na makni personally ken sorun na suggestion ti lo sa mi hai football club president khat suna ai mai lat ken khat kanai hai mai gai na mai kho sakhong suna khat ni mai gai na mai ta request we thon ku the